topik lah kita tangan ni Laichen English alang li non ke BJP spokesman apa tapi alang li tu di sambu tu salwar be alang tu pen APC party aphan mate jaya kathar aphan lapen nilutum youth wing aphan lamboy ni pido asa hala bangsa lamboy along nilutum ison soni alang tu kanije putha nilutum rara aphan ka clarify aphan nilutum non tu han chupa polo lalu alang the bangela phalo lai chening len alang li non ke BJP spokesman lo alang li nilutum phan mate jaya kathar aphan karpo alang alang li hala bangso press meet long pulo alang li tum ke bongo sena aphan than kachini abai pusiki aprang si alang li ke niye ban adun thu alang li niye thulilo bongo sena lake extremist organization tang tang li tu de dagang tumba thang tha alang li aprang pulo bongo sena phan tum thang kachini abe afi bang putulo bongo sena ke lake extremist organization tang jalang tum bongo sena phan chini nelang question bang gela sitame pini kemang hudang mi alamang gela hello bongo sena ke isi extremist organization buchini lor fisita alang tum pini army bongo sena aphan kar biang long ben terek nangji walam thei tum ningji hai rong le mate ningje je kopia pot bongo sena jong si or lang chini pam me kalo chini net walam amat si avelo lagi ini army ala so extremist organization to phan kar biang long me terek fit nangji dak pidulong le alam alang tum lam heta ningje je tapi pini army alang to pihak FIR ki bidam ta hal hal itu ini tum kamang budam me the nilutum APC से पार्टी बन के आज दिन क्लू बनता bongo sena against alam के नीचे पिघल bongo sena कार्बियांग दो लेकिन alang इतुम पेना जॉब इतुम अध्यक्ष long refund फिरे में धारा फाल तो awareness ना था लो लेकिन गिने तुम FIR मातान तो पिजानी इलुम टेक्नोलॉजी के किधम तांगानी ओतोर बोर्बिल लो निकाल पिक्या रहनी की चौ bongo sena ali dar hat kata ben sikiba dak seki nang iti laki youtube local news song situm thaglong dak lo alang tum job ta chini pamil te bonda piniar ni alang tum ing sam dun ri abang sini tum ke kamam limi alam mangel ha la tum pulo kar biya tu mange bongo sena busi APC se amai khu ke ningji busi ke ningji nilutum la lagi jong dang kali bongo sena apha ki kroi dung kirai dung akar bi tum phansi nilutum ki jong na kaduk ka bi akar bi phale ki dang kali edam ta a press meet hut alang litum bongo sena phan kirai alam de chapakla Kumane jong si kumane hon apran anu dia to follow dante jaya katha ke press meet bang sera seraksi oppose dun fititi ningje dun fititi kar biangong sud luk soda atumon kahino atumon ke jab jong si lam the ningje du de chi song dun de comment lo chi song ke lasi alang itu bongo sena ban kira alam the ke ningje na possible to orang kon tipu kar biya khe balen tu ki puran kan la sin tu malan cardio thik la halo ke nang itu bongo sena ban kirai da ke nang tum bongo sena ban pine ke chirap the dum dum la solam se tu cardio bisarala bini kumane koila kang huwa bang sangpi ang long kang huwa bang jongsi hala tumo kumane ka chidon dum do polo dang te hala ka chidon do bang ta ka chon huwa bang ke ente
jong si bongo sena heno extremist bolang nung chini lor sita alang itu abirudhe thurthe alang dhon kira dhun phulonte lake manghu me lo lake mathadam me lo alang dhun ka cherap du lake AP se amai phule ki puchate gailo ini pure he as a newspaper lo ta klang up bongo sena alang ke nang tum lang thum lage no business like sentinel on do lage da sentinel ko paper lo lage tu do lage da top do they struggle for Bongo Bhumi from Assam land. They that talk about Bongo Seni cadres. They Bongo Sena cadres active in Nagaur and Karbi Anglong. Lagi thalau sentinel local people orang tapi nampak lang tu pun gitu. Aldo Bongo Sena abis bisikan di lagi Bengali Sikh separatist. Lagi people orang Sikh tak saya tu. Kan ini thap kali jaya kata lagi hai. Oh, lagi Bongo Sena another treat to Karbi Anglong. Dah tu salah mana? Sudah. The Times of India on there, page 4 of that forum blames Bongo Sena for Karbi unrest. Tata semua kasih topik lah. Lasi, laki kecilnya malam kali. Alang itu cini loro. Kipu alang ni kan ni ceng hor statement bagi Bongo Sena bantang ke cini abe pule. Ta apir bang ke latun ke extremist organization kami thang masih cepak lang kan jadi cini pamel orang itu cini pamekal ko pia polo bini Bongo Sena latun kira itu lalu lapen angko itu cithanam thunai yalam ngelalo itu kan yang itu mengke laitan ingle jaya kathar phan kipu ala Karbi Anglong pang epe jogi bangsi pini jaya kathare kaja bino ahok pen amut pi alam nang tum jaya ke thar ahok alam rara phan ki thamela posina tum ke thara political along klamong suno sita mithang ang hoy phan chut kali dai mithang apok phan chut kali lake rat phan se ken pini episode ke politics ke pathe gali rat si ke pathe la tum ning chibino ke has ke pathe to pilo contribution hai alo ma jaya ke thar ke hai debt pen claim debt poten arbok nang tulo laki ni tumji chagila jaka sa movement hu isi apport mesen opportunity lo jaya ka thar hempre ki tolong ji phan kusi are democracy alam chini pameno england sangwa gya jong si ahok ha labu pin kumane mane asong mena kachi song mesi ta baso hempre kolong te nang tum ngali tum bjp long ke do party an sun labra Cisong rong mati de autonomous teraphan longlok ke pin majority nang tum lok ente pi phanon de nang tum election ki thurun na lang MP MLA MSC ku pi phanon tum karplum na lang ki thurun na lang jong sila pu ko mane ke song menta autonomous state long un polo tangte nang tum chini pameka lo kente jong si la election patu the pin menta hai mane la bangso autonomous state ban un polo tangte nang tum cisong si dan no ban tum arja bundi dan no election ho people tantum arja bundet ken halang ke the maya question me pini na tum lai hui alam ke thang pe po jaya ke thang ke la pu thang bak be alam pe na tum rap phang ke pamang hui pe ke kar biang long rat ke nang chomak long tang lu thar be ki thor yor ke nang tum si thar be ke thor yor batai kon long tum ki jorun po batai ki jorun lai klang ga la pe England sangoge hala jaka salam cipudam de la ding tu alang ki umas laki sing no ba jaka sa movement United Movement for Autonomous State jaka sa movement ki prujir si umas ke sing bang alang ta non bang ke jaka sa alam ke ning je ki ban ke dil tung ma tha teng kolong te la jaka sang bong pen epi sa ang ko mane lam pichitor kui pachitor kunang ko fansi lam ki ban ma le tung ke honde alang ko aho alam lagi BJP tunjukkan kiat tar dia long cari lo MPC MP anghoy kan kan kopar autonomous state kuna kar biang lo ratu autonomous state amen belalang van good tipi kali na autonomous state kuna away what they have done to earn our vote for the last 10 years kubilo tunki claim into public of na campaign they have nothing they have done nothing thana claim ke corruption sin thek long ke Arab sana list paklang ni paklang tu ahok alam lagi
alis nampak lain nang tum cimara tha mithang cimara la non BJP long gitu asung jap tum a nang tu hana kelangan ele bang solam lagi boli sitai tum det bang bi mesani ku sila bang solam tum kaning je thang bak ben kan thab kali eben istilam thandak nang tum nang tum BJP a party ben ke akimi autonomous state ki PJ fan ke a provision a ve ku thandagon people tum thana hi de la bang solam people don't disclose ahi there rada phan ahi there people il tum thelong kidam tang sari tarigani la result ki pi hurmata alang tu a media chief convener irong pi sang ho mas ninjel nili tum phan BJP party pen ke autonomous state ka create je para kimi state ka create ban ke tum provision of the land to sialang da linge da la pela song da taxi that MP election of pra Amar Singh jistu ki hai afan candidate ka welcome hu that gobos afillo hala sur astam pen kivan ister president BJP president afan media dan karjudun hu autonomous ter apu tha karjudun hu kopil alang li lam the ki boy ka autonomous ter apu tha ni tumon jingwai belang mo haide ra phini tum jingwai pan la lom thanda ko lai welam people thanda ka hele nani tum ang hoben ke autonomous ter alam ninje sedang tu man ningar loke autonomous ter ke luk dik nja alam magalan lasi nang tu thang bak be jai ka thara ki hai pan ki bok thap ki bok pru alam magalan in ton mel rap asentimena pan nang tu chong phu re chilem re alam mang ke chak si ki un il Lasina tu hana chunu dia pikir halo. Spokesman ta kimi lang ko sinali lamman ke par pami abi pami kane nali ninje sonde me parji alamman ke la penali tai no la songja polo mi thanga thana songja polo si pini ke na hox na ne spokesman na nang pilo inglen sama ke hai lasi spokesman na things lam ni pimi na la spokesman na ni pike BJP party penta ke pachu ba lam ninje no ku bang lagi pikali ta hi Lasin itu non cuma dalam gal halo, la jaya kethar pan pamu orang ni cokci, aki cokci itu approve pun peklang, bongo sena alam nang tumkiwa, di la penge thang contribution avek polam kaninje, la penge jaya kethar tum rada pan pumang hu, sik sidul la pen autonomous terangong, division ki wajib thang sik thak kecestik, thang nak division avek amgan je peklang. Autonomous state nangji like 6 sidul paragraph 20 arwa things nangji lasi jaya ka or inquiry alam da ningi delang tu jaya ka thamse inquiry nahi khala bongo sena alam tha are bongo sena ke do be plan that ke immediately alang tum sarkar phang chunir nahi ke lai bongo sena phang inquiry permit se al tum phang tak terek nangji pa plum nangji pusala tu ke hang nangji no ke jaya ka thamse inquiry nahi biar panu lah, biar panu lah. Lalu alam lagi, kasi alam tu ulta alam kan dia lagi. Lasi, ada panu sampai mangguri, nang tu bayi nak karbi apa sih karbi macam mana? Lalu, nang tu pen karbi ni sampai kau tu aju lagi.